جاکران نوچه تیوی شف باش بینرین ما بویا رو گشتانین گرین که اندناوا روژه دا قومین جواره پیشکش دیکن کرم بکن. جبو باشکرنا شرط و مرجن جیانی و بوهابونا نرخیس و تمنیه آجوکار و گلین روژاوای کردستان دلگرانن. آجوکاران بیریان نوچه تیوی خواستن که بوهایا بنزین وگری و کیبره. افسر روشن خو پیشاندان لباجار قامش لوی بردوام دکن خلکین باجر داد کفن کولان داکو هر ساخول همبری خرابونا شرط و مرجنجیان و بهابونا سوتمنی نشان بدن او داخوازا چاره سریع دکن داکو بار روزانه این کو گران لسر ولاتیان سفک بکه بهابونا مازوت و بنزین بار آجوکار و ولاتیان گران کریه بری هر لیتر بنزین به 425 لیره سوریه بو نها هر لیتر به 8000 لیره تفروتن هر هفته لیتر بنزین بری به 35000 لیره سوری بو نها بویه 650000 لیره آجوکار دبیجن کو بوهابونا سوتمنی باندوره که نینی دکه جبر کو او نچرن کری بوها بکن اوان کریا هر کسی کی به 5000 حتی 15000 لیره سوریه دیار کریه اوها گوتن نما دبا ام ریان بگرن حتی جمره چرسریه کی بینن و ام دخوازن بهای بنزین و گروک بری بنزین هان مازوت شغلینان سکت طلبه ما بنزین انا ولا بهاكرن بس وسدجي دين بنزين جي نم بنزين هي ونم محروقه بمازوت هي ونبر دغد انا طيب انا ازبشهم ازراكب بنش حصا شباب بسين لا حرام يقولوا طالبن هنا زاروك هنا شنوتين مدرسة أخوة إنتاج ماش برن مش دربي حتى بيجي والله جربتين والله بهاتين حمد إنتاج ما محلي يعني نقول مش جربتين أم تواني والله شلوبة أو مواد هنا داخلين ومر نوافع يعني هذا شيء عايزيت هذه مرة نوافع القرار والله تنجيوات كي عم يشرع بقرا عم لا شغل عم جوارا شغل قصدي سيارة مدر دي سبقني وقت بري وقت سعرا بري جوام زام بشغله عالم برا بارنينا خوي 5000 كري بارنينا هلا سوكي عالم بارنينا والله العظيم شو عندنا حزار كذي شو ما كان الشصت حزار شصت وبيس حزار حقي بنزيني أبايا أفسي روجي مع الشغل مي هي شصت وبيس حزار بما شيء نبوي أنا بعزي هرفا تاكسي عميجي بايش بنزيني يجي قطبهم أزي أنا هرم بمليونك أحد أقرم طيب أم مليون أفسيرو كاجا أزي شبدم زاروكي خواه وزي شبدم مالا خواه وزي شبد شغلم ملت يعني ملتنا ما بيرد فقير ملت فقير يعني نما ضبط معلم فهم كرج بري خواه آجوکارن قامش لو بره و بریا سوتمنی رجویان او گلی و گازنین خو کرن هاتا گوتن کو وی ده هفتیا بیده افرزگریک چاره سر ببه لسرانسری پاریزگاه حسه که تمام گراجان جی کتن گروی او داخوازا چاره سریان دکن گل دبیجن کو ام لسر دریای پترولی نه روزانه بصدان بال هلگرین پترولی جروجاوای کردستانی دردکوین لی نه آف نه الکتریک و نه جی سوتمنی لروجاوای کردستانی هیا و جی عبدی نوچه تیوی قامش لو خلکین روجلاتی کردستان جی لدجی کریزا آبوری داد کوین قادان. مالنشینین تلکومه ل ایرانی کوم بون و لدجی پاشگه کرنا دا خوازین خواه نرازی بون نیشاندان. لروجلات کردستانی هر گودچه کریزا آبوری کورتر دبه. مالنشینین روجلاتا کردستانی لدجی کریزا آبوری داد کوین قادان. مالنشینین تلکومه لسی باجارین ایرانی کوم بون و لدجی پاشگه کرنا دا خوازین خواه نرازی بون نیشاندان. دا خوازین وان بجیهانین قوناغا سیم آسرا راست کرنا موچیان باشت کرنا خزمتین سیگوراتیا تندرستی کرن. مالنشینین تلکومه 22 حزیرانی لباجار اهواز تهران و سنیه دبردوامی دوشمین خوپیشاندانی ده کوم بون. قوناغا سیمین آ پلانا رجبوینا مالنشینین بشاداوی یا قانونا پلانا پیشکفتنا هفتمینه. گو آرمان جازی دکرنا موچین مالنشینان بوج صدی نوت موچین گو جکارمن دارتین داین هات راگهاندن. دویزی دکرنا 6 صدی دبندین قانونی دوره نرخاندن. دوی مجاره ده کما سندیکایا پنابران گو پنابرین تلکومی پیشتی و گوستناوی پارگیدانه بو سروکاتی تایبت من پیکرنا مافین خوین قانونی پروتستو دکن.
مالپرا کلوبر نیوز را گهاند گو کریزا تفونê sîgorataya civakî û malneşîna delî Îranê encama talankirin, gendelî û destwerdana hikûmetê ye. Her wiha malperê nivîsan sîgorataya civakî û fonê malneşînan divê yek ji stûnê herî girîng ên ewlehiya civakî di her civakê de be. Felsefeya vansaziyan ew e got karker, mûçeger, xizan û komên lawaz di demên nexweşî, bêkarî û seqetî û pîrbûnê de bê stargeh nemînin. Hat destnîşankirin got beşek mezin ji karker û çînên jêrîn bi eslê xwe li dervî vegirtina sîgorateyê ne. Li Rojavayê Kurdistanê sala xwendinê ya 2025 û 2026 bi dawî bû. Rêveberên dibistanan bawernameyên xwendekaran belav kirin. Dora 242,000 xwendekarên seretayî, navîn û amedehî bawernameyên xwe wergirtin. Xwendin rûnahî ye û deriyên cîhanê nû li pêşiya mirov vedike. Xweşbûna xwendinê ne tenê bi destxistina bawernameyekê ye, lê belê geşbûna hiş û giyanê mirov e. Beriya Şûreşa Rojavayê Kurdistanê rejîma behsêya hilweşiyayî xwendina bi zimanê Kurdî an jî axaftina bi zimanê Kurdî qedexe kiribû. Lê piştî şûreşê Kurdan dibistanên herêmê vekirin û zimanê Kurdî bi xwendekaran dan fêrkirin. Ev 14 sal e Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku cihê rêveberiya xweser lê serwer e bi zimanê Kurdî perwerdeyê dibînin. Her sal xwendekar li dibistanan waneyên xwe bi zimanê dayîkê fêr dibin. Îsal jî sala xwendinê ya 2025 û 2026 a rêveberiya xweser bi dawî bû. Îro rêveberiyên dibistanên herêma Rojava bawernameyên xwendekaran belav kirin. Li Hesekê, Qamişlo, Dêrîk, Çilaxa, Tirbespiyê, Amûdê, Dirbêsiyê û Tiltemrê bawernameyên qonaxên seretayî, navîn û amedehî li xwendekaran hatin belav kirin. Gerînên de ya perwerdeyê ya parêzgeha Hesekê ragihand ku hejmara xwendekarên ku îro bawernameyên xwe wergirtine nêzî 240,000 xwendekarin. Beriya çend rojan Wezareta Perwerde û Fêrkirinê a Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê bi fermî bawernameyên rêveberiya xweser a herêma Cizîrê nas kir. Tevî vê jî Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê hîn jî zimanê Kurdî di destûra Sûriyê de bi fermî nas nekiriye. Lewma Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo fermîkirina zimanê Kurdî xebat û têkoşînê dikin. Bînerên hêja îro pêleke şewatê ya berfireh li zeviyên Çandiniyê û rûberên pûş yên bajarê Qamişlo, Dêrik, Dirbêsiyê û Çiliaxa rûdan û bi hezaran donimeherd şewitîn. Di kontrolkirina şewatê de tîmên agirkujê, şeneyên bajêr û endamên lîwaya Dêrikê zehmetiyên mezin kişandin. Endamekî lîwaya Dêrikê tê de birîndar bû û îrakirin nexweşxaneyê. Her wiha li Başûrê Kurdistanê jî li bajarê Şêxan agir bi pûş û zeviyan ket û ziyanekî mezin gihişt jîngeha herêmê. Li Rojavayê Kurdistanê bi hatina dema berhevkirina ceh û genim rojane li gund û bajarên cuda agir bi zeviyan dikeve. Li derdora gundê Girêsor û xaçereya gundê Elî Feroyê li Rojavayê, bajarê Qamişloyê agir bi rûbereke mezin a zeviyên Çandiniyê û erdên hatine çinîn ket. Li derdora gundê Girêsor û xaçereya gundê Elî Fero yê li Rojavayê bajarê Qamişloyê agir bi rûbereke mezin a zeviyên Çandiniyê û erdên hatine çinîn ket. Li gorî agahiyan ji ber bayê zêde şewat berbelav bû, lê tîmê agirkujê û şênî zehmetiyên kontrolkirina şewatê dikişînin. Li gundê Baqila yê başûrê bajarê Çiliaxeyê jî derdora 100 donim zeviyên genim û 200 donim û 3 emberên di hundirê gunde şewitîn. Li bajarê Tirbispiyê jî agir bi zeviyê dora benda Şabo ya başûrê bajêr ket û qadên Çandiniyê yê hatine çinîn û yê nehatine çinîn dane ber xwe. Di kontrolkirina şewatê de zehmetî tê kişandin. Li Çiliaxeyê jî şewatek çêbû. Beşa agirkujê lez da cihê şewatê û beriya bigihîne zeviyên Çandiniyê
شینیین دردوره و مراندن. بشا آگر کجه دیار کر گوشبر لزا هوای خباتا کنترول کرنا شوات زحمت بو. لی به هولدانین بردوام انتیما آگر هاتن و مراندن. لهره ما کوچرات آگوندوار باجار دیرکی آگر ببرهمین چاندنیه کت. تیمین آگر کجه شینیین باجار و اندامین لیوایا دیرکی دستوردان کرن داکو آگر کنترول بکن و روبرندن ندبر خواه. دخباتن و مراندنه ده اندامکی لیوای بگرانی بریندار بو و راکرن نخوشخانه یا لشگری یا دیرکی لی پشتی دستوردانا کادروین طبی روشاوی باش بویه. تیمین آگر کجه لیوایا دیرکی و شینیین هرمه شوات و مراندن و نهشتن روبرین زیده بشوتن. لدربیسی جی لزویه کی گنم اینا براگونده بابا محمود و تلتیری ده شواتک درکت. تیمین آگر کجه با آوائی کی لز برسفدان و شوات و مراندن. نیزی بیز دونم گنم شوتی. لگوری آگاهین هیی سدما شواته. چروخ کا پاتوزاگو گنم دچینی بو. نتنی لروجاوای کردستانی لباشور کردستانی جی شوات رودان. لدردورا گونده سیرچکا و دوغاتا یا دکوه سینور باجارو که القوش آشیخانی آگر بپوش و زویان کد و زیانک مزن گه جنگا هرمه. هاتراغ هاندن گو سدما شواته جبر آگری برینها به چند روژان به وسایت که یال هرمه درکتیه پیک هات. هاتراغ هاندن گو حتا نها آگر نهاتیه ومراندن و مترسی لسر هرمه چیدکه. شوتاندن آوان زویان راست راست باندوره لسر آبوریا جوتکاران بوهای نان و دبارا جیانا خلکی هرمه دکه. کنگره نتویی یا کردستان نامه یک وکیلی جه اندام ناتوی رشاند. دیده بانگ لولاتین اندام ناتوی کر کو پشتگیری بدن پیواجه آشتیه. کنکیش با آشتیه کی عادل و ماینده 4 داخواز جه ولاتین اندام ناتوی کرن. به نزدیک بونا جوینا رخستنا پیمان اتلانتیک هوا کور ناتو را رخستنین کرد جی تفگرین خوین دیپلومات زیده دکن. دوی چارچوبه ده کنگره نتویی یا کردستان کنکه نامه ای که وکیلی جه اندام ناتوی رشاند دا کوبال بکشین سروشا داویا لحرمه و دا خوازین کردان بگهینا آستان آف دولتی. دنامه ده بانگل اندام ناتوی هاتیه کرن کل دیجی اپراسیونین لشگری و پولیتیکاین ترکیه ین لسر خاکا کردستان هلوسته که نشان بدن او ها گوت. ایریشن لشگری راست راست زرار ددن آرامی هرمه. دبن سدما کوچبر کرنا به هزاران ولاتیان سیویل و گوهرتنا دموگرافیا هرمه کو اف یک مترسیه که مزنه. ام بانک لناتو دکن کل دیجی اپراسیون لشکری و پولیتیکاین ترکیه ین لسر خاکا کردستان به تایبتی لباشور کردستان و باکور و روجهلات سوریه هلوسته که زلال نشان بدن. هروها کنکیش بو چاره سرکرنا وان پرسکره کانجی اف پیشنیار کرن او گوت. پیویست ناتو رینه ده پولیتیکاین کوشر و راگشیه کردکن. ام داخواز دکن کوشبو چاره سریه آشتیانه و سیاسی یا پرسه گاوین پیویست بین آویتن و پشتگیری بدورینن دیالوگه. کنکه هری داوی گوت کودوی ناتو پشتگیریه بده شرطین پیویست جبو پیواجوه که آشتیه یا جدی و سرکفتی و اف 4 داخواز ریس کرن. دوی ناتو پشتگیری و چاودیری دیالوگا ناوبرا ترکیه و تفگرا کرد بکه. پیوسته تجریدا لسر عبدالله اوجلان بداوی ببه داکو با آوائه که آزاد تفلی پیواجویا آشتیه ببه. دوی مافین بنگهین و دموکراتیک این کردان لترکیه بقانونی بین ناس کرن. آشتیا کرد و ترکان ده شر و کوچبریه کم بکه که اف یک جبو اولهیا ناتوی بخوشی باشه. رخصتنا مافین مروان آهرانای در راپورا خویا نوده دانین بن پیکرنین مافین مروانیین لی ایران بلاف کر. لگوری وی دمها حزیران ده لی ایران و روشلاتی کردستان هریکیم 127 کس هاتنه بدار وکرن و 12 جن جالی هفجین خواه هاتنه قتل کرن. روشهلاتی کردستانی کوک جهه شارستانی دستپیکی تناس کرن نهال سر و خاکا پیروز هر روز مروف تندار وکرن. لگوری را پرا رخصتنا مافی مروان آهرانایی جه دستپیکا مها هزیرانا ای سال و لئیرانی و روشهلاتی کردستانی هری کم 127 کس هاتن دار وکرن. لگوری رخصتنی دادگه جزای دار وکرنی لسر 19 کسین دن برینه و جزای دار وکرنی لسر 12 کسان جی هاتیه اره کرن. دراپوری ده هات گوتن کو پرانی جوان جزایان پیوندیا وان به دوزن خوپیشاندانان و نرازی بونین وداویه ین گلین ایرانی ره هیه.
هرانای اشکره کرکو دنافا و مهیده حیثدو نه کس جالیه هزین اولهیه و هاتنه بن چاف کرن. هات دیار کرن کو دهمان مهیده جی نودو 4 جاران مافین گرتیان هاتنه بن پی کرن. هر وها دو گرتیان جبونا رازی بونا لدجی شرط و مرجن گرتیگه هی دست به گراوا برچیبونه کرنه. سازیا هرانای تیگلداری تندی و قتل کرنا جنان آل ایرانی جی اف آگاهی دا. لگوری داخیانی دمها هزیرانی ده 12 جن هاتنه قتل کرن. ده برداوامیا داخیانی ده بالکشاندیه سر تندیا بیناف بریال سر جنه تی کرن و هاتزانین کو قتل کرنا جنان جالیه هف جنین وان و هاتنه کرن. جیگر وزیر کارین دروی ایرانی و سروک شانده دان و ستاندن تکنیکی ایرانی کاظم غریب عبادی راگهاند که دان و ستاندن تکنیکی دنابرا ایران و امریکای ده بداوی بونه. هر وها اشکره کر که آلی لسر ریک خستن و مکانیزمه دان و ستاندنان ین پیش روژه گهشتنه ریک هفتنکه. پشتی بداویبونا دان و ستاندنین دنافورا ایران و امریکا در روژا یکشمه دو هات راگهاندن که دان و ستاندنین تکنیکی دنافورا هر دو ولاتان ده دست بکرنه. جیگر وزیر کارن دروی ایران کاظم غریب آبادی که سروک شانده دان و ستاندن تکنیکی ایران یجی ایرو اشکره کر که پشتی که دو دان و ستاندن تکنیکی دنابرا ایران و امریکا ده هاتن لدارخستن روژا دوشمه بداوی بون. داویه ده هات راگهاندن که لحفکرنن پیویست دنابرا آلیان ده هاتنه بدست خستن و آلی لسر ریخستن و مکانیزماین دان و ستاندنن پیش روژه گهیشتنه ریکفتنه که. غریب آبادی دا زانین کو قوناغین دن جدان و ستاندنین دی پیشروژه ده دبن چاودیریا کمیته آستا بلند ورن لدار خستن. جیگر وزیر کارن دروی ایران هر وها گوت کو آلیان لحف کرنه کو 4 کومین خبات دوارن بداوی آنینا دور پیچان نوکلری جنوب آوا کرنو به پیشخستنا آبوری آوا بکن. کاظم غریب آبادی لی زیده کر که لسر بنگاه پیمانه بریار هاتیه داین که خالک تکلیه دناورا ولاتین اندام این پیمانا تگهشتینه دواره دامزراندن دا که در باسبونا اوله یا کشتین بازرگانیه ده تنگاوا هرموزیره حسام ببه. ده همان دمیده یکینه که پیشی لیگرتنا پفچونان جی دیل لبنانه به بشداریا ولاتین اندام وره دامزراندن. دی داویه ده غریب آبادی دیار کر که سروکن شانده تکنیکیین هر 4 ولاتان ده چالاکیین کوم خباته و هر دو مکانیزمین جورین بشوپینن. هر وها ده راپوره که لسر بجهانینا پیمانان پیشکشی کمیته آستا بلند بکن. ده برسوان رازیبونا آلیگرین حکومت یا الهمبری دان و ستاندنان ده سروک پارلمانتویا ایران محمد باقر قالیباف لسر حساب خوی اکسی وها نویساند. من دی یک برنامه باش این دسته وشانا ایرانی ده دید که وان دگوتن خوزی وان بالا فرگاه مهر آباده گرتبا دا که شانده دان و ستاندنه نچه سویسریه. از جوان کسین عزیز را دبیجم که اگر ام نچوبانا سویسریه هر کلیه دیج آلی مسلمان و شیعین لبنانه و بهتر خوین برشیا. جالیه هیزین سیاسی این روشلاتی کردستان و داخیانی کاداین. هف پیمانا هیزین سیاسی کردستان ایرانی دبیجه گوهرتنین راستین تنی به پشتوانی هیزین نافخویی و یگرتنا هیزین کردستان پیکانه نه بلهفکرنین شدروه. هفپیمانا هیزین سیاسی کردستان ایرانی پشتیل درخستنا جوینه که دی 16 گولانا 2026 ده درباره روشا داویده داخویانی یک بلاف کر. دی داخویانی ده هاد گوتن کتفگرا کرد لهمبر چوساندرین دولت ایرانی چوک دانایینه و بانگا کاری هفبار با بدست خستنا مافیرا و هاد کرن. هر وها راگهاند کو 2000 روا یا گلی کرد و خبات رزگاری خوازیه خودی دیروکه که دورو دریجه و او ناکف بن باندورا تجور شر آن پیش بازین هریمی. هفپیمانی دیار کر کو برواجی تگهشن نتوی لهفکرین آن پیمانین در و جوهر و ناوروکا کمارا اسلامی ایرانی ناگوهره جبرویه که گوهرتنا راستین تنه بریا پشت گرتنا به هیزا نافخویی یا گل یا گرتنا هیزین کردستانی و بردوامی تفگرین سیویل پیکانه. ده همان دمیده ده داخویانی ده هاد گوتن هر چند لاواز بونا کمارا اسلامی ده انجامانا کوکین در و ده ببه آلیکار لیبلی تفگرا کرد چارن و ساخوا به لهفکرین و شرین و غلاتین در و گریناده. رژیم ایرانی پشتی آلوزی و شرین داوی پیلین گرتن و در کرنا چالکوانین سیاسی و سیویل زیده کرنا. هر وها بیریشن لسر بارگهین پارتین کردستانیین لباشور کردستان حولا لاواز کرنا تفگری دیده. لی تفگره کرد بوان زختان چوک دانایینا.
Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Kurdistana Îranê tekezî li ser pêşxistina karê hevpar, bihêzkirina yekgirtina navxweyî, bilindkirina asta çalakiyên medyayî û avakirina gotareka hevpar a meydanî kir. هەوڵدانên ji bo aktivkirina Parlamentoya Başûrê Kurdistanê û avakirina kabîneyan û ya hikûmetê bê encam e. Pedekê û yenekê jî biriya berdevkên xwe bersivên tûj didin hev. Di heman demê de tevgera helwêst gefa hilweşandina Parlemana Kurdistanê biriya Dadgeha Federal a Iraqê dixwe. Li Başûrê Kurdistanê di bîstê cotmeha 2024 de hilbijartina parlamentoyê çêbû. Ji wê rojê ve û heta niha parlamento neaktîf e û hikûmetan û nehatiye avakirin. Pedekê û yenekê ji bo derxistina parlamento û avakirina kabîneyan û hevtewanbar dikin. Pedekê destnîşan dike ku yenekê cudahiyê dike û nahêle yasa, rênameyên îdarî, deryayî û projeyên hikûmetê li hemû herêmên Başûrê Kurdistanê werin pêk anîn. Berdevkê Pedekê Mehmûd Mihemed di daxuyaniyekê de bersiva berdevkê yenekê Karwan Gaznî da. Mehmûd Mihemed da zanîn ku piştî hilbijartina xala şeşemîn a Parlemana Kurdistanê, Pedekê ji bo çalakirina parlemanan û pêkanîna kabîneyên nû, serdan û dan û standinên xwe zêdetir kiribû. Lê yenekê dest bi xwedkuştinê kir, da ku desteya serokatiya parlamentoyê neyê hilbijartin û kabîneya dehemîn a hikûmetê ava nebe. Mihemed di berdewamiya nirxandinên xwe de diyar kir ku rawabûna hilbijartinê li ser bingeha rawatiya gel tê pîvan, ne li ser bingeha dirûşme û nerastiyan e û got. Yenekê bi hemû têbîniyan ve jî tenê xwediyê 23 kursiyên parlemanê ye. Gotûbêjerê Pedekê jî dibêje yenekê ye ya ku dixwaze bi zorê û bê guhdan bi deng û nerîna xelkê Kurdistanê xwe li ser encama hilbijartinê bisepîne û te hesabekî ji bo deng û hejmara kursiyên aliyan neke. Ev di demekê de ye ku berdevkê yenekê di konferanseka rojnamevaniyê de ragihand ku berpirsyariya paşxistina avakirina hikûmetê di stiyê Pedekê de ye û got. Em dixwazin kabîneya pêşerojê cudahiyê di navbera Zaxo û Kalarê de neke. Ji aliyekî din ve tevgera helwîst ku xwediyê 4 kursiyên Parlamentoya Kurdistanê ye, dibêje ew ê ji bo hilweşandina Parlamentoya Kurdistanê her cûreyê rêkarên yasayî li Iraqê bigirin. Heroha dibêje nebe goset parlamenter bêjin em parlamenterin lê tu erkên parlamenteriyê bi cih nayînin. Tekez jî kir ku ev parlemen xwediyê rawestiya yasayî nîne û wan biryar daye ku ji hefteya bê de li Dadgeha Federalî rêkarên yasayî ji bo hilweşandina wê bidin destpêkirin. Parêzgeha Helepçe li Başûrê Kurdistanê wek yek ji deverên herî dewlemend yên çandiniyê tên askirin û salane çendîn cûreyên berhemên navxwe li Helepçeyê tên berhem anîn. Yek ji van berheman jî tu ye. Salane li Helepçeyê di meha Hezîranê de dema tû weşandinê dest pê dike, xelk bi şêwazên cuda sûdêşê werdigirin. Hinek kes dimsa tûya çêdikin, hinek jî dikin şerbet, hinek jî hemawûsa dixwin, hinek kes jî tûyê dixwin, hinek kes jî tûyê dixin nava qeşa agirê de û ji bo zivistanê hildigirin. تردو شايتو عادة كبهار طواب فصلي هاتو قرمي كده مانجي ششا اگر جوكي ورزكني قورت كتو بيگش دما يكم بري هيچ نايكين بدوشاو چون شيرين نيجوان بيناغات تردو هم بروسي هم بركاني تري ايكين بدوشاو ده پیشا ای ورینین چرچفیکی بود داخینو کجاران نیل عرضاب چنیتو چون کاراسانی ست پرور نجریه داخینو ای ورینین ای چنینو دوایو پاکو پیسی کین دوای پاکو پیسمان کری کین منجلو آویتی کین و آگری کین والله زحمتی کانی طابل زحمتی زوره زحمتی کانی اوی ستو با آگری کی اما تربا گرما و بدو کلو هموی ابی آماده بی بو هموی والله خلق بو زوربین خوشینه کان بکاری هینیت زۆربەی نەخۆشینی ژنانە بۆ مائیدە بۆ ئەمانە زۆر خەڵک بەکاری هێنێت. ساڵانە ji van berhemên çandiniyê gelek berhemên din jî tên derxistin û têne bazaran. Hemû salê lem werza doşayî tûkin hemû sal. Li payîzîşa rûbah narekin.
ترێژ پێگەی سرکەی ترەکەین سێ و پێگەی سرکەی سێوەکەین ئانی شتەکانمان ئەوە نیە بڵین یەک شتە شتەکانمان جیاوازن هەمووی هەر چقاس هەلەبجە بە هەنارên xunavdar e lê bi tuyên xwe jî gelekî dewlemend e. ji ber şerê li Rojhilata Navîn 11,000 deryevanên di tengava Hurmuzê de asê mane. Sekreterê Giştî yê Rêxistinê Rêsînyo Domînguez di daxuyaniyekê de wiha got. Ev pêngav bi hevahengiyekî siyasî û leşgeriya nêzik di navbera Îran, Oman, dewletên Yekbûyên Amerîkayê û saziyên şandina deryayî ya navdewletî tên meşandin. Rêxistina navneteweyî ya deryavaniyê jî diyar kir ku roja sêşemê ew ê dest bi valakirina zêdetirî 11,000 deryevanên ku ji ber girtina tengava Hurmuzê ji ber pevçûnên li Rojhilata Navîn asê mane bikin. Herwiha Rêxistinê ravekir ku planek ji bo derxistina 11,000 deryevanên li ser keşteyên di navbera 500 û 600 keştiyên ku li kendava Erebiya asê mane dirê de ye. Amerîkayê ceza danî ser sê kesan û 6 şerîkatan. Van kesan û şerîkatan danûstandinên derveyî yên Daişê hêsan kirine. Amerîkayê bi vê yekê armanc dike ku rê li ber çavkaniyên diravî yên Daişê weregirtin. Şerê darayiyê li dijî Daişê qonaxeke nû de ye. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê dorpêçeke nû ya cezayan ragihand got armanc dike torên darayiyên gorêxistin ji bo veguhestina fonên xwe û piştgiriya operasyonên xwe li 4 aliyên cîhanê ve girêdayîne ji hev veqetîne. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ceza li ser 3 kes û 6 şîrketan ferz kirin ji ber got tê îddia kirin got wan danûstandinên dervî yên Daişê hêsan kirine. Wezareta Derve ya Amerîkayê têkildarî mijarê li ser malpera Eksê daxuyaniyeke belav kir û wiha got sazî û kesên hedevgirtî li Ewropa, Rojhilata Navîn û Efrîkaya Rojava dixebitin. Veguhestina pereyan birêya sînoran bo Daişê hêsan dikin. Wezaretê di dawiyê de destnîşan kir got tora wan ji Frensayê, Sûriyê heta Tirkiyê û Nîjeryayê dirêj dibe û wiha qedand. Em ê hemî amûrên diplomatîk û qanûnî bikarbînin da got Daişê û alîgirên wê berbisyar bigirin. Li gorî cezayan, mal û milkên kesên got navnîşanê de ne. Wekî beşek ji hewildanê Washington yên ji bo qutkirina kenalên piştgiriyê yên derveyî li seranserê cîhanê hatine cemdandin. Tevî agirbestê jî Wezareta Parastina Sivîl a Lubnanê ragihand ku li navçeya Neptiya ya Başûrê Lubnanê 2 kes bi gullebarana artêşa İsraîlê hatine kuştin. Hizbullahê jî di derbarê vê yekê de hişyarî da û destnîşan kir ku ev yek bin pêkirina agirbestê ye. Li gel van rûdanan îro li Washingtonê, İsraîl û Lubnan tên gel hev. Tevî agirbesta li Libnanê jî 2 kes di encama gullebaranên hêzî İsraîlê de hatin kuştin. Li gorî Wezareta Parastina Sivîl a Libnanê îro çend kesan li taxa dêra al navçeya Nepteya Jorîn ya Başûrê Libnanê rastî gullebaranên hêzî İsraîlê hatin û di encamê de 2 kes hatin kuştin. Herwiha Ajansa Nûçeyan a Netewî ya Libnanê jî belav kir got leşgerên İsraîlê hejmareke sivîlên li nêzîkî buldozerekê bûn gullebaran kirin. Li gorî heman çavkaniyê ev sivîl hewl didan goriyên girtiyên li taxa dêrê ya Nepteya Jorîn vekin û hatine gullebaran kirin. Ji aliyê xwe ve jî berdevkê artêşa İsraîlê Evîgay Edrîî di postekê de li ser Eksê got ew ê artêşa İsraîlê dirakirina wekî ew binav dikin gefan li dijî İsraîlê de berdewam bikin. Di bersiva vê yekê de Hizbullahê jî hişyarî da ku ew ê heta vê gavê pabendî agirbestê ne û destnîşan kir got ev bin pêkirina artêşa İsraîlê nayê qebûl kirin. Herwiha Hizbullahê da zanîn got artêşa İsraîlê sivîlên got dixwestin kavilan rakin da got cenazeyên kesên got di êrişên İsraîlê de hatine kuştin bibînin gullebaran kirin. Li aliyekê din ve Wezîrê Derveyê Amerîkayê Marco Rubio jî pişterast kir got pêşeroja Libnanê wejhêla Lubnaniyan bi xwe ve were biryardan. Marco Rubio tekez kir got Washington rasterast bi hikûmeta Libnanê re mijûl dibe. hostilities in the entire region.
پشتی جوینا بلند آگه هفت لفرانسای و زخت ناونتویین لسر روسیای ji Rusya û Ukraynayê daxuyaniyê nû nakok hatin. Serokê Rusya û wezîrê wê yê derve amadebûna xwe ya ji bo danûstandinan ragihandin. Wezîrê derveyê Rusyayê di daxuyaniya xwe de tawanbariyên giran li dijî Brîtanya û welatên Yekîtiya Ewropayê kir û berpirsyariya êrişên dawî rasterast xisûtiyê wan de. Li aliyê din jî serokê Ukraynayê diyar kir ku Rusya bi êrişên xwe yê li ser sivîlan niyetpakiya xwe ya aşîtiyê winda kiriye. پشتی جوینا بلند آگه هفت لفرانسایê û zextên ferizkirina qedexeyan li ser Rusyayê ji Rusyayê daxuyaniyên nû derdikevin. Serokê Rusya Volodymyr Putin amadebûna xwe ya ji bo ji nû ve destpêkirina danûstandinên aşîtiyê bi Ukraynayê re rakand. Putin diyar kir ku Ukrayna hewl dide ku di rewşa ji nû ve destpêkirina danûstandinan de hawîrdûrekî çêkirî biafrîne û wiha got Ukrayna hewl dide şert û mercên guncaw ji bo xwe biafrîne û bide xuyakirin ku ew di rewşeke bihêz de ye. Lê rastiyên li ser rûyê erdê bi tevahî cuda ne. Wezîrê derveyê Rusyayê Sergey Lavrov jî têkildarî mijarê di civîneke li Moskowê de axivî. Sergey Lavrov berpirsyariya şer û êrişên dawî xist stûyê Ukraynayê û welatên Ewropayê û wiha anî ziman. Ukrayna bi êrişên li ser axa Rusyayê hewl dide ku di civakê de têkçûnekê çêke. Brîtanya û welatên Yekîtiya Ewropayê jî di vî warî de Ukraynayê teşwîq dikin. Bidabînkirina çek û piştgiriya darayî ji Kievê re piştgiriyê didin kiryarên terorîstî. Wezîrê derveyê Rusyayê eşkere kir ku ew her dem amade ne danûstandinan ji nû ve bidin destpêkirin û wiha lê zêde kir. Em ji bo danûstandinan vekirîne. Em tercih dikin ku pirsgirêkê bi rêbazên siyasî û dîplomatîk çareser bikin. Herwiha serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî jî li ser hesabê xwe yê medya dijîtal destnîşan kir ku artêşa Rusyayê binesaziya sivîl a li bajêr hedef girtiye û iddia kir ku Rusya naxwaze şer bi dawî bibe. Di dawiyê de serokê Ukraynayê tekez kir ku wan gelek caran bang li Rusya kiriye ku şer bi dawî bike, lê heya niha êrişên xwe berdewam dike. Bînerên me bi vî awayî em gehiştin dawiyan û çeyên xwe heta bultenekî din bimînin di nava xêr û xweşiyê de.